سپیدا باش بد تماشاوان تجا از پرورچل کیما ایرو از برنامه ایرو پیشکش بکم توری ما ایرو جیل سر سرهلدانه کو سرهلدان لدورد بهدینان دست بکربو لدست بکجیل دازلی مهل باجار آکرو پشتراجیل باجار زاخو ایرو جی و کوام دبینین سرهلدانا باجار دهوکه لبریاکو ام دست به برنامه خوب کن راپورتک ما برهف کریا می فورات تماشا بکن و می پشترا و گرین جمع 29 سالان برینها و پشتی کو جماور باجارن آکره و زاخو به پشتوانیا هزا پشمرگه و شان چکدارو رایخستن نهینی سرهلداین دبرکا برفره جبهدینان رزگار کرینو دزگه و سازین تپا سرکرین بعث رامالینو او باجاره به هوای آزادی شاد کرین ایدی حماس و خورتیا زیدتر لجم خلک دبرا بهدینان چیکر او بول برس پیده روژا 14 سال 1991 جماور دهوکا داسنیا به آلیکاری و پشتوانیا هزا پشمرگه و شان چکدار و رایخستن نهینی لگوری بروسکه و بانگوازین ایزگه دنگ گل کردستان خولیگ دانو رابون سرخو باجار دهوکه جه توز و گمارا داگیر کری و بندستی پاقش کرن و به چنده جی دورا بهدینان به تمامی هات آزاد کرنو چریسکو خطیرا سرهلدان گشتر بو داکو آزاد بونا باجار کرکوکا خوشتویجی به تمسوگر کرن بگمان سرهلدانا جماوری آدارا سال 1991 کو بر وقت برنامه جبو هاتبو دارتن جالیه سرکرداتیا کردستانی و برسفدانک بویل دجی ظلم و زورداریا کو دهان سال بو دجی گل کرد هاتا کرنو مینا ورچرخان و گوهارتنکا دیروکی دوزا گل کرد لسر آست نافخویی و هرمی و نف دولتی گهاند قوناغ کانی و فاکترکی سرکی هف اخستنا توا جواک کردواریه بو به تفتخو چین نوی و جه پیخمتا پوچکرنا وان همو سیاست نرواین کو جالی رژیم بحثا جناف چوی و دهاتا پیراو کرن جبوی جگ وکرنا رزین خلکی کردستانه. رزگاربونا هر باجارو که جی کارودانا که ایجابی کرا سر دورا کادنو دبو پالدرک جالیه معنوی و لشکری و جماوری و جبو دورا کادن لورا رزگاربونا پاریزگاه هولی رجی لیازدهی سه فاکترک بهز بویه جبو سرهلدانا دورا بهدینان گل شوا دازدل سر 13 حتی روژا 14 توایا باجارو کن دورا بهدینان هاتینا رزگار کرن و گل هاستمکاری هر فاندینو سیاست تعریب لشیخان و فیدیه و سیمل و دشتا سلیوانه و چندین جهندنین و دوری پوچ کرین و کنترولا جادا دولی نفبرا موصل ابراهیم خلیل دوماهی به جیه و سیاست آنی که جتف آلیه که و او دوره ج کردستان وقتان دبو به موصل و گره دابو سرکفتنا سرهلدان لوان دورانو رزگار بونا پاریزگاه دهو که دلیوه باشتر بویا داکو پیلا سرهلدان بگهیتا باجار کرکوک جیو او باجارو دورو برن و آزاد ببنو او پلانو برنامه کوهاتیا دارتن به تمامی سرکفتن بدز و بینید داستان رزگار کرنا دهوک آمدیه سیمل زاویته سرسنگ دیرلوک شلادزه سیریه سیاراتیکا قصروک و تمامیا اردگهن سربه سیمل و زاخو مالتا و اینشکو همو او هاوینگهن کوهاتین آزاد کرن گلشونا سیرانگه ها کربون سربازگه و بنگهن عسکری و تاپا سرکرنو اشکنجدانه به خوینا گشا دهان شهیدن قهرمانات تومار کرن بلندو پیروز بید سرهلدانا دهوکا داسنیاو دورا بهدینان بله تماشاوان الهجاهر لدسپیک و کمگوتی ایرو 29 سال به سرهلدانا دهوکا داسنیا درباز بد سر وی توری میوانداریا برایس لطیف نروی اندام سرکرداتیا کتیان اجتماعی کردستان کل استودیو میوانمه تو بخیر بی سید لطیف لباجار دهوک جی میوانک لور هیا او جی عبدالله مسیحا پارتیزان و پیشمرگه دیرین کتیان اجتماعی کردستان سپاسیا تجدید کن کو در فدامت و آماده بوی لدسپیک جی ام بین جمتا سیدای لطیف سرهلدانا سال 1991 بوچی دوی دمیدا دسپیکر
زور سپاس که پرور رزو سلاف بو بینرین هجا هر واسه سلاف بو هوال عبدالله و به هالکفتنی گرمترین پیروزباهی راستی تمامی جماهیر دورا بهدینان دکین بتایبتی کسوکارن شهیدان و پیشمرگین پارتیزان و او شانن چکدار کو وانا جی دوره کی سرکی ده سرحدانا دورا بهدینان دا هبوه هوادارین يعني همي خلقي كردستان او اميد وهيفين كوب سرهلدان هين يعني تمامي دمكي نزيك دا بهنا بجهينان سرهلدان بوچي ويدمي هاتا بجهينان اوا درنجام وي دراسة ورد و واقع بنانا بكو بري داگير كرنا كويت جلا رجما بعض و سروك مام جلال پیشبینی و چنده کربو کو پشت شر عراق و ایران صدام شر کی دی دست بکرد دیال ولاته که جیران عراقه و پشتی او کش مکشین ناف برا عراق و کویت دروز بین سر مثلا بیر نفتیل سر سنور ناف برا هر دو ولاتان و او هر شکری سر کویت هوال مام جلال گهشتاوی باور تمام کو گورینه کام مازن دی چه بیت اف گورینت برجوان جگل کرده اگر خوب آماده بکن لورا بریار دا کو قیاده کتی خوب وان گورینا آماده بکت او گوران کاری جی او کو دهینا کرمش ل گله کرد و ویجار شوا گورینا شواز خبات بیت ج خبات چکداری و چیا بو خبات راپرین و سرهلدان پشتوانی جمهوری بناف باجران و تا او سرهلدانه یا چاوره کری بو یا برنامه رش کری بو انکو برنامه بو هات بو دارتن و بوچی او سرهلدانه جیب بی حماست و جوش و خروش زور و هاتا کرن درنجام و ظلم و ستم و زورداری یا کرجما بعث یا داگیرکر یا دکتاتور برانبر گلی کردستانه ده هر سه کوچکین تعریب کرنا کردستانه و همی دمیدا داگیر کردن تمامی کردستانه و گوهستن گندر کردستانه و او ظلما کو ببردامی گنج و لا و خرط و حتی پیرن کردستانی جلوی رژیم و تاتنا اشکنجه دان و اعدام کردن بگومان و گلی کرد و کو خودان دوزکار روا و در انجام وی چنده بود. بدیتن حتی دمو کودان نوی دمی د گنجای بون شبو انجام دانا سرهلدانه؟ بگومان گلی گنجای بون چون کو رژیم عراقیان جی لشکر عراقی توشیش کستنه که اگجار مازن ببو برانبر هیزن هف پیمانان کو پیس بچک الولايات الكويت كرنا درفا هروي دميدا لباشور عراقي جي هيزن اوبوزيسيون وبجداريه جمهوري ودفره اوانا جي سرهلدان كير واشيان جلك باريزگهن باشور عراقي رزگار بكن ومعنويات اللشكر العراقي هاتبون خار وحتى هذا كي هيزن وان توشش كاستنا كامازن و بشكا زورا تشكو وتقامني لشكر العراقي شناف چبو و گوشارکا نیف دولتی گوشارکا اقلیمی حتی حدا کی گوشارکا نافخوجی سر رژیم دروز بوله اما صد او درفتکا گلک گنجاوبو بو انجام دانا سرهلدان لی مخابن یعنی دما سرهلدان دست بکی تیبتی باشور کردستان بوچونو تیگهشتنا هف پیمانان هاتا گهورین و او هاتا گهورینات برجواندیا رژیم بعزاب. بله. سيدي لطيف أما بتشينا جم فانما عبد الله مسيحة كاك عبد الله هون وكو بارتيزانو بشمرجين ديرين وشاوا دست سرهلداني كيرنو هون شاوا درباسي نوا سرهلداني بون سوباسياتي مفيدة لي أولا صلاة ورد بو همو بيجمعية قبل همو شهيدة كرد وكردستاني خاصة شهيدة سرهلداني صار أكن بس أولي سرهلداني أو دو سرهلداني بكين وقتی سال نوته مامجلات جمع بریکم چون قاسم راش
ویری برنامه اویدی مدانا گوتی مدوید پارتیزم چند منطقه بادینا هنگی بادینا جماعت کتی کیم بیوخته ام هاتین منطقه بادینا ام 26 27 11 ام داخلی حدود ترکیه بین بیارم هاتین حتاتین کردستان عراق من مقاری خدانا شیبا شوکاو بریده وقتی که ما ندویری وقتی که تقریبا است که 20 روزه ملیسه ترکیه و جل عسكري تركي هاتن قلت نو مقاري اكاتين شمان فيرا بيتن ام دوير ما مقاري خاكواست ام شونا شيوا شيخ محمد ما فرز الميسرة تويجي داس بيكر هات شونا منطقي برز ممجلوه دنوما دو بينا في جماعات قبيفان نوما بدنا برئيس عشيرات ويديو بصر هرداني او بي ما ام بيري مونو ما فرز ما هاتن خود او نوما بلاكن هندك باري بيار هندك باري بين هات بس الحمد لله وصل شبي يعني إنسان كي وكي برز مام جلال بري صالة كي بري وقتي يعني بزانيتن أف انتفاضات شيء بتون حكومته بعث أبدي نامينيتن. بله. ولا بيجي مدرسة من دوام جماعات المهاتن أو نوع مدانا جماعات خرا همي إيه رئيس عشيرات أو إنسانة مثلا النهيني وجماعات النهيني مدانا ذو نوع من مبالغ كندي شانت خو. بله. أبي شار ده هيواسه وكي همي باجرة كردستانه ام هاتين ام داخلي سوريا بين سوريا هاتين شلازي شردزي هاتين بودير لوكي هاتين بو اميديو سلسنكي ودهوكي جمهورية ويري راسي قال بيجمعية بيجمعية كر يعني قال بيجمعية هند حس بيجمعية كر نظني بيجمعية دي شركة بله كور ويري مس همي بيجمعية كما ابي بارتيزون تقريبا من نزدیکی 40 نفر کابین پیشمرگ هری که کادره که مثلا کفت المنطقه كده جماعت خیشانو و برف مثلا جماعت برای کردستانی بو هری که مثلا شغل خود کرد مثلا مقاری وکر او جماعت هایی که حساب يعني حسابك وكي امر فوجه كيف جاي وكي امر جوا يعني منطقه دو قالك دوري بينا بله هنجي جي بيجمجات مثلا شون حتى دوي فايديه وسيميلي ودار كاري هم منطقه وادين اخر مثلا هات آزاد کردن 2000 سال 1992 14 هیواسه بله قاعد عبد الله دمه هون الزلي هاتين كو بريار دا كو سرهلدان الدس بكن آیا دمه هون بريكتين آستنگيش بوات شيبون در دا یا نه؟ الو کار بره بله کردن بله بله اصلا ما تشبين ام هاتي نقطه حدود تركيا اودي جماعه اي نفر هات قلتي شكات الوهات كرن لازم هي نشنا تركيا مريسي تركيا يتحدود دي هوا كوجن ام دور ام دوش وانا الحدود باش حتى امريكا خديت ام هاتي نوير ام هاتي نسورانسا شبيه هاتي نسورانس في ديجي ما ندوير ما خوفاشورت حتى بيشاف شبيه ما دور كم اماتنا باي جي ساعه 11 شبيه ام جاشنا باي ساعه 3 شبيه ام باي در كابتن ام حتى شونا صوتي بله صوتي جري ندوم غوندي صوتي بيجوز يوم انا كندم هاتيني ما دو حدود تقريبا 11 جو باش سبيدي ام شين جاشنا لويدي صوتي ام صوتي جي در باز بين ام جاشنا مقاري مجبوري ببريدو مقاري كي بارتيزانا هنجي جماعة المدويرة بين أم جاش نويري أو جهات مزوري نبا. بله. بقل ما دابم بينه كاك عبد الله السيدة لطيف أرمانجو بزاوين خلقي كردستان جا أنجام دانا سرهلدان تشبونه. بله. والله بري از برسوية بدم يعني از وكو إضافة بوا خفنت حوال عبد الله. بله. يعني حتى پارتیزانیا با دینان جدا بول دوره دیده. چه جوازی یعنی جداهیا به زحمت‌تر بو، آلوستر بو، مترسیدتر بو، دیرتر بو و به پشتوانی‌تر بو. بله. پارتیزان و دوره یعنی اگر بیشتر سنور سلیمانی و حتی حوله رژیم یعنی اگر روشکا گلک آلوس هبو او درفت هبو برف ایران بشه. بله.
لیل پارتیزان بادینان وکوی بخوشی بحث کری او گند بون یل باکور کردستان بوم او گنجی وی وقتی دولت ترکیه حکمرانی وان گندات کری هم شیم بیجنی گندیت وان دوران تنسیق کاباز گل دولت هبو بله اوه وکو ترکیه و هروی دمی دا يعني قاچاخيت ناف ولات تركيا رايتشو نكو اكو تركيا ريدا بيتي يعني تشري الدين نزيد نبوش باكوري كردستاني نا تشريك ياسي حتى ناف خاكا باشور كردستاني جي دافرت چاي كول دافرت نيرو ريكامبون بككل وحضور وان دافر هبوي وقتي پیوندین پاککی و پیوندین عراقیان رژیم عراقی باش بنی وقتی یعنی حتی او پیوندیت وان پارتیزانت ما گلید باش نبود گل پاککی جم حتی شیم بیشین یعنی حتی حدا که اف پارتیزانت چونه وره چندین مجالاندا یعنی گواشتن یا مترسیل سر جانوان هبو آرمانجن سرحالدانه ایکش آرمانجن سرکی او بکو وکو راپورتا تدا جهاتی هوای آزادی هلمشن یعنی گل و ولاج قریج و گمارا رژیم بعثا دکتاتوری پاقش ببیت و رزگار ببیت بله و او ویرانکاری بسر کردستان هاتی یعنی جارا کدی دستی آودانیه وگریته و هر منطقه که خصوصیت و تایبتمندی خواه با رژیم بس گور تایبتمندی منطقه یعنی سیاست که تایبتی هبو یعنی رنگ آرمانجا راپرینه آمانجا که ها بش هبو رزگاریه بس رنگ آرمانجا راپرین الشیخان جدا بیل سلیمانی بو سلیمانی بس رزگاری بو رزگار بیش رژیم بس بل جهه کی وکو شیخان مثلا بزوری ناسنامه عربی بسر کردت ازیدا سپانده بو بله کواتا آرمانجا کوادجی او بو یعنی او ناسنامه خو نتویجی وگرینن مثلا جهه کی وکو کرکوک وکو سیمیلو وکو او جهدی تعریف کری هر آزاد کردن نبو بله آرمانجا کدی او بو مثلا تعریب داوران دی ماهی بید بس اند داور دیت نهاد بو تعریب کردن بله آرمانجا گندا او بو یعنی گندت تو رزگار بن او فکرنا گندت خو آوادام کن رنگ هندی جدی و گهاستن تدانه بو بو نمونه جایی که وکو پارزگاه دهو که زمان عربی بزوری بسر قطاب خانه و یعنی پروسی خواندنه بزوری کر بو عربی یعنی ایکش بو شو آرمانجا کو یعنی رزگار بن سپاندنه زمان عربی بسر پروسا خواندنه هر قطاب خانه سرته حتی گشت پروردواتا هر منطقه کش بلی کو آرمانجا که هفت بش کبو رزگار ببید گل و مافین خوین نتوی شاد ببن هروی دمیدا رژیم هندک سیاست و هندک بریار تایبت سروان دورا سپاند بون خلکی وان دورا خواستن دیماهی پوان سیاست وان بریارن شوفینی بینن سيدي لطيفة جرام بينو بحث رولي سروك مام جلال بكينو تايبتي جي اكتيان اجتماعية كردستاني تشدور دسر هلدان داهبويا يعني بيروكا سر هلدانه دار جره برنامه سرهلدانه بریاردر خو آماده کرن بو سرهلدانه سروک مام جلال بو يعني أبا نتشكي وياكو نهابتا بحث كن هذا المنجلة مثلا قال هندك كساتيا هندك ميدياكارن بياني أخفنا كري دافت شكل عجيبي بوا يعني بشتي أنفالا كرتوش شكستني بويا يعني أو تاوانن أو جينوسايدا رجما بعض برامبر قال كرت كري بي وقتي هذا المنجلة يعني بيام هبوا أبو ميديا يعني جلدوان هبوا بحث رزگاری هاته کردن بحثی ویشند هاته کو و ما بحث کردی صدام ده هر شرکت جایی که دیده گورین چه بنده گلی کرد رزگار بید و ساله که بری سرهلدانجی حوالمانجال بریار ده کو اکتی خوب بو
سرهلدان آماده بکد و هاتینه کساتی دیاری کرنه کیش سرکرده کتی سرپرشته سرهلدان سلیمانی بکه کیش سرپرشته سرهلدان کرکوک بکه کیش سرکرده سرپرشته سرهلدان خانقین و گرمیان و گرمسیر بکه و کی سرکرده بو هفلیر و کی سرکرده بو دهوک یعنی اول تشتک نبویا کو گلک جاره هندک کس هنه رنگ بو برجاندیا شخصی یا برجاندیا حزبی یا هندک وقتی حزب نبون یا دور نبوا سرهلدان داد وین دور ایکتی سرهلدان دا کیم بکن شیلی بونه که درست بکن یعنی اوا عبدالله بحث کرد ساله که بری سرهلدان اوه چوینه بادینان و بس نزدیک سال و نیفا بری هنگی هندک مفرز دیه چوینه بادینان و که عبدالله بعسکری اکو دو تبدیل کرین یعنی اوه سال و نیفا بری هنگی ایکتی یعنی وان آماده کاری اگر با آماده کاری با سرهلدان نبن اف ترساکاک ما ترساکاک عبدالله بحثکری و ریکا دیر سنور دولاتا برن دبو چنوان شاخن سخت و دجوار نخارن لها یعنی جهه که دیر دست و روشا ما بحثکری گوت یعنی کفتین نافبره دولاتا هم ترکیه هم عراق هر دولاتا قاچاق بل یعنی اوه خب بلاش نچوینه ویره خب به برنامه نچوینه به بیروکه نچوینه به خو آماده کردن جی نچوینه ویره بگومن به آمان جی نچوینه ویره کو آمان جا سرکی او سرهلدان هاته کرن درباره حوالمان جلال و بادینان مدویت از بعض بکم مخابن یعنی چه توی جینوین زانستین سرتاسری بو سرهلدان نهاتی نکردن کو سرهلدان وکو خو دیروکا سرهلدان وکو خو برنامه سرهلدان وکو خو بیت نویسین و وکو خو جیب کویتت منهج خواندن دا کو یعنی جیل دیو جیلی بزانن سرهلدان چار هاته کردن اوه بو که ود گریت وان تشتاب بکن یعنی ویت برای من ایکتی دوره سرکی بیل ویت شو کو ایکتی چا دوره سرکی سرهلدان ده بو پیویسته ایکتی دوره سرکی جهبیت د تومار کرنا سرهلدانه دا بو چوکا و چندین کارکترین سرکی جان دا نمان اوت دور سرکی سرهلدانه دا و او کساتی دیجی اوت ماین کو دور سرکی هبون چوا کو پارتیزان چوا کو اوت نافباجه را داجی شان چکدار هیدی تمنی و زیادت چیت یه بشکه نساخ بن هندک شوانا چون که اول ود گیرن یعنی بحث کن هیدی البیروان چیت و انسان وقتی تمنی زیادت بیت ترکیز ویجی وکو گنجتینا مینیتن جبرند پیوست ایکتی بیت و مجوا سرهلدانه دوره سرکی هبیت پریا کسان اکادمی و مجو نوس و گرینگی بلگن آمدن حوالمان جلال یعنی ام نشاینا بین دو فاکتورین سرکی سرهلدان آبادینان بو خلکی بدینن یاسین بو ریا گشتی نک بو ریا گشتی حتی بو کادر و اندام و جمار خوشی بدینن یاسین یعنی رنگ وقتی هندک افغانجتنی کاک عبدالله ساشاش تلویزیونی بین پیسیر بیت ایکتی الپارتیزان هبونه شاه خدا خدبادینانه رنگ چونکم نشینه وکو پیوست بین وی بابتی میجویی یه پرشانازی بو جمهوری کردستان بدینه نیاسین دو مجار هنه یعنی دو فاکتور سرکی هبون بوز سرکفتنا سرهلدان بادینان ایک حوالمان جلال بوده دوی پارتیزان بود و پارتیزان ها جو پیوندی بشانن چکدار وکیلی حوالمان جلال دوری چی بود سرهلدان آبادینان دا دو خالن سرکی بون ایک وکو تاک سرکرده یه بالا یه بزاو رزگاری خوازی گلی کردستانی یعنی یه برای کردستانی کو چی بیتا دهوکی چه سرکرده دی یعنی ورم دی بحث کن او پارتی دموکراتی کردستان او بزاو اسلامی او پاسوک او پارتی گل او سوسیالیست بین شیز سر وی وقتی هبون اول بیرام ما بن چه سر کردی چه شو حزبنا چه بنا دهود از پشترا بما سر آخفتنه از اینها هر دیسان و گرما دف کاک عبدالله وکو من بهیستی هون وکو پارتیزان و پیشمرگین دیرین دما و دست به سرهلدانی کرین و پیامن سروکمام جلال جی وی بونه و نامن سروکمام جلال وی بونه هوا نامن سروکمام جلال چاوا گهاندن و گهاندنه چه جهمه بست
او نوع من مجالو وقت ده مهاتي خواره مثلا نویسیم هایی که بو رئیس عشرت نویسیم بو افشان داخلی نویسیم یکی که ما تحویل دان اونجی گرکو پیشوازیامه که گرکو اصلا باری پی نبی سر کلمه که لطیف جی وقتی دست امهاتی قاسمرش سال 1909 چارده هیواشش بیاد نام چند هیواشش بی ویر امام جلال گوتی انتفاضاتش بی اجتماعی ویر مکی گوتی انتفاضات چه بیتن یعنی هم هاتینا اردوگویزی هنگام هندرام هم زیوا بین جماعت زیوا تقریبا چه گوته و ایکتی موتی انشالله ایکتی کردستان درزگار بیتن رژیما بعض نامینید گره که وکی گریه مت گو پاشخت این چنه بادینا این چنه دو که مجی خانیا بگیرن یعنی کسی باری وی نبی بس این قیاده که وکی بر امام جلال حقیقتی مروجه فخر شنازی بی یعنی او تشیو گوت صاره که بری هنگی یعنی ویر جماعتی جو احتماعتی داخلی گنده که من نوره کنیا که پرور بله ویر امهاتی نویره گور بی سیاره دینه برویکا جاشو اویدی دهن دینه برویکا دی سیاره برویکا دی بنا داخل دا بله امهاتی نه جاکر بینی گلیه کنیش که خار کفتین نمتقاره کنیا نه ویره برای خود این سیاره تطویره بله من گوته جماعت گو بله من گوته اگر وحی راست ابو پیغمبر صلی الله علیه و سلم مودی بریز مام جلال وحی داره جماعت خرال میکره کنی گوتم تو چهار بیجی مودی که بیرابید سال نوته هیوا شش بی آن هیوا پنج بی تقریبا بی هیوا دو بی مودی فلان زاره او صحبت دیگر مگه گوت انتفاضات چی بیتن بله برای خوب دیگه سیاره دشمن دینا بروی که جاشو حکومتی دینا بروی که او سیاره جانا بروی که ما او نه وحیه کم گوته باشه کاک عبدالله هوا ناوروکا نامین سروک مام جلال دیتبون یا نه دیتبون نه ولا بندی بین بس یعنی نویسیم بخاطر انتفاضه نویسیم الویره گفتم ما افون داماد دیدن بو انتفاضه بله دیگه المدا بمینن تماشاوان هجا چند روزنامه‌وان لدوان وان هره لسرسل دانا باشار دو که همه پورات تماشا بکی از هل کفته همی خلک پارزگاه ها دوی پیروز کم توا کردستانه لیا گرین گمرف خینوان شهیداش بیر نکت یه خوکی دیا قربان کو افروج ججاره که دی روزه که هلیتن پارزگاه دوی که توا خلک دوی که پیش مرگن قارمان بیر بیرامنه هتن که الویروژ چهات یارویدان لیدش بابیرا کو کردان چند ماندیبون و زحمت و نخوشی ببایی که بگه نوان روشان بیشین سرهلدان نبترین نوتوی که سرهلدان دوید یا بردام بدن جبو خود گهارینه و نیکرنه و پتر هم بیشین خلق آشنا بدن لحریما کردستانه پشتی سرهلدان کردا اش مواطن درجه دو و مواطن درجه یک هکر وقت مثلا بشین کو ایکش مکون یا جناتوین سرکی العراقی و دو بابت گلک گرینگن مثلا آودانیه و آواکرنیه پاش سرهلدان سررای همو وان که ماسیت هنجی ل کردستان شیا پاش سرهلدان الهمی کردستان هم نش تایبتش پارزگاه ها دو که یعنی کردستان شیا وی جوان خلق کردستان و کردستان یانیشا دنیای و جهان همی بدد و با سرهلدان جی بو اگر کو او چاون گرتین جهان سر کردستان و ببن و بدرسی خلق اک بزانید کو جهان اش در و بزانید کو ملت که هی کرد گرنگ هم جبیر نکن که آزادی افروکی ام تدا و اف کردی ام پیت آغوین بر همه وی سرهلدانه بوده سرهلدانه بهار سال 1991 که لگیشت کردستانیان پیروز بیتن تایبت جی کویا 14 آداره خلک حولاتین دهو که پیروز بیتن سلاف بو گیان پاک وان شهیداش بخاطر آزادی خود کریا قربان سلاف بو پیشمرگت کو توجیهات و خبات و بردامی آوان بو یک او سرهلدان هات یاردان سلاف بو هر حالاتی که بجدارید وی روشدا کری گرینگه ام پی روحیت بردوام بین افریقای گنج ما خو آوا کت پرکا زانینه پرکا بلاف کرنا توعیت هر بواره کی دابیدن گرینگه ام گنج نتوا پرز بر هم بینین چکو اب کرد وی ظروفی دا بیت وی هندینه کاچا پیشمرگی و روجل چیا خبات کرد
افروکت پارلمانی داد خواندن داد هر جهه که هبیتن ام هر بردامی بدینه دوزه و براوانیش کرداتی خوب بگین. البته روزکا دیروکی و میجویه و روزکا ملت کردستان و تایبەتیژی خەڵکی پارێزگاهادوو که دەست داچەکی و ڕژێما گۆڕ بە گۆڕ ڕامالی و شا دەمەکی کووردا خەڵکێکی سەربەز بکات ئازاد بکات شکۆم کوژیا و تەعەدای و زوڵمێ و شناوچوونا زمان و کەلتوری بپارێزیتن ڕوبێ ڕوژێل پێشمەرگێن قەهرەمان خێزانên سەربلندên شەهیدان پەیکەفتی و بریندار و زەڵەرمەندên اوی روژه پیروز کم هلبت چوک اف روژه یاویه و در انجامن وی روژه مخابنی و بحث بکن که اف کسین هنه این ماندی هات نپشگو هاویتن لجه وان کسین که هیچ کارو پیشمرگاتی و شغرش رو ماندی بون و زحمت ندیتی هاتن سر کرسین دسالاتی و سر سفرین حاضر رینش نخاله و بونه حاکمین وی باجری و حاکمین وی کو خلک ویوالاتی و خلک کو شورش و سرهلدان جیکری همیده ما خلک نشتیمان پرورن چاوان لکرسی و دسالات جینه چاوان لپاری روژه خدا که نه روزانه و زاروکین خویه ل اف حاکمین که حوالدن اوی ریکاجیان جیلی خود بکن برویجی بجینه حاکمین دهو که در دورین و خلک هوت نیاسیتن خلک شورشگیر و قهرمان جیت نیاسیته و هیوی داریم پیدا چونه که بخود سیاست خدا بکن دی خلک تحمل و همی تعدا هوا ناکتن او سرال دانش بونده تکرین که تعدال خلکی تا تکرین جارا کدی تعدا قبول ناکنه و جبر ویجی داخواست کن که کسی بجداری پیشمرگین قهرمان خیزان شهیدان زارمندین اوی سرهلدانه بهینه قرار کرد. آزادیت لزنارکو با آزاد 1560 برابران آزادر بکروا او دیمان زماوت بکر آسوده به زبیزینا بله تماشاوان نجا هر دیسانه می وگرین جمع وانت خو سیدا لطیف بسیارک من هبو او جی سرهلدان دماد دست بکری باجار سلیمانیه دور رانیا هولیر پشترا آکره پشترا زاخو یعنی اب دوره همی هات نرزگار کرن سرهلدان تدهات کرن لدوی دمیدا سروک مام جلال یکم سرداناوی کوکری بوره ماکرستانه جبو باجار زاخو بویه لوی دمیجی پیامک پیشکشی خلک زاخو کرد. اف هاتنا سروک مام جلال دوی دمیدا چند گرنگ بویه شبوی خلک دفره بهدینان. سروک مام جلال یعنی بشین بیجیم بوچی چو بادینان. بله. بگمان بوچی سردانا دفره بهدینان. بله سردانا بهدینان. خب حوال مام جلال شیاب چیترک ایران را بیتو بیت سلیمانی بونمونه. ایکلی اف سردانا نشانه به چنده کوی هر دم گرنگی به دور آبادینان دایا و هر دم برنامه هبوی ابو بادینان بله و هر دم اهمیت و گرنگی آبادینان تیگه هشتیه بله نجبر و همین سببا یعنی دور حوال مام جلال بو راپرینا بادینان چند خاله کدا شین بحث بکن بله ایکشوانا تاک سرکرده بلنده بزاورزگاری خوازی گلی کردستان بو که سرهلدان ده سردان آبادینان بکد یعنی من برینو کجی بحث کرد نه شخصی که نه دوی چه حزبیت کردستانی بی وقتی 5-6 حزبیت کردستانی هبوین برای کردستانی نه پارتی
نه پارتیگل نه پاسوک نه سوسیالیست نه بزاوە ئیسلامی چێشوانە شخصێکی وی دوێژی نەچوونە بادینە بله کەوابیل وێرێ سنوورێکی بەرفرە و سنوورێکی گرنگ و استراتیژی چمکو ئەو هێڵە استراتیژی یا مووسڵ چیت بەرەف برایم خەلیل و تورکیا دەرگەهێ عێراقیە بەرەف تورکیا و بەرەف ئەوروپا ڕزگاربوونەوەی دەڤێ ئەوە دابڕینە عێراقیە بەرەف جیهانە دەرە بەرەف تورکیا و بەرەف ئەوروپا و هەروی دەمیدا ڕزگاربوونەوەی دەڤێ شکستن پێینانە تعریبەیە چمکە ئەو دەڤەر ئەو خەتە استراتیژی هەمی هاتبوو تعریبکردن و هەروی دەمیدا ینی پشکێکە خاکە کوردستانیت کەفتە سەر مووسڵژی مووسڵ دووەم باژێرێ دووەم پارێزگەها مەزنە عێراقی و ئێکەم باژێریان پارێزگەها مەزنە سنەیە و پایتەختە سناج تێتە نیاسین ینی منتەقاکە گرنگ و یا استراتیژی و یا هەستیار بووە و ئەvە گرنگیاوێ هەیە و کەسێکێ ژێهاتی کەسێکی خوددان ئەزمون سەرپەرشتیا سەرهەڵدانە ئەوێ دەڤەرێ بکات هەواڵمان جەلال وەختی هاتیە بادینا نەتنێ زاخۆ کۆمبین کرد یان پەیامەکە بوو بەس ئێکەم جه بوو ئێکەم باژار بوو و پەیامێک ئاراستەکری ناوێ بەرەی کوردستانی پەیامە هەواڵمان جەلال بوو ئاشتبوونا گشتی ڕاگەهاندنا ئاشتبوونا گشتی بوو لێبوردنا گشتی بوو ئێکرێزیە گەلێ کورد بوو تەباییە بوو پاراستنا تەناهیە و بوو بلندکردنا ورە و معناویاتên جەماوەری و یان هێزن پێشمەرگێ کوردستانێ و مەترسیەک هەبوو و ئەو بژباروان خاڵێت ما بەعسکرین عسکەری عێراقێ چکو دوێرە سەرهەڵدان تەمام بوو دووک ڕزگار بوو لێر لەشکرە ڕژەما بەس ڕۆژ دیفرۆژێ هێڕژ و پەلاماردکردن و بەبەردامی بە کوپتەرە و بە تۆپا بردومانە دووک و دەوروبەرێن دووکێتکردن و هەر ڕێنگێکی بوو لەشکرە سەدام خواست و وێ ڕێڤەکەت ئەو ڕێکە نیڤدەوڵەتی ڤەکەت چوونە هەواڵمان جەلال بوو جێ بلندکردنا معنەوێتی تێزە پێشمەرگەی وایەت جەماری و ژبلی زاخۆ هەواڵمان جەلال لە دووکێژی چەندین کومبین گەل لایەنێن سیاسی کەساتین سیاسی و کەساتین کۆمەڵاتیên دووکێکردن هەروەسا لە ئامێدیێ دیسانەوە پەیامەخوا بوو وەلشێ لە دزێژی دیسانەوە کومبینەکە جەماریە بەرفرە کرد وێ پەیامەخۆ ڕاگەهاند و هەندێک تشتی هەبوو ئەڤێت کۆم ڤان بەحسکەین هێشتا درستەی ناتینە بەحسکردن گەرمە سەرکەفتنا سەر هەڵدانێ بوو بوو شێباب کوی دەمی سەرروکی ئەمریکا بوو پەیامێک ڕاگەهاند لێدوانێک ئەوێ لێدوانێ زیانەکە ئەکجار مەزن بوو سەرهەڵدانا گەلێ کوردستانی هەبوو و ئەو لێدوان بوو سەبەبێ گۆڕینەکە مەزن بەرژەوەندی ڕژێمە بەعزدا ئەو لێدوان چ بوو بۆش ڕاگەهاند و پشتەوانیا سەرهەڵدانا باشووری کوردستانی ناکەن ئەوە پرسەکە نافخویە عێراقیە و دەستی خوناخنە نافکاروبەری نافخۆت عێراقیدا ئەوە بوو سەبەبێ چەندێک و حتا حەدێکێ معنەویاتێن هێزە پێشمەرگەی و لایەنێن سیاسی بێتە خوار و بەرامبەردا بۆ جێهاندەرێک و سەدام حکوم بکات لەشکری حکوم بکات چەک و تەقەمەنی حکوم بکات و بەرنامەکی دانیر بۆ هێڕشکردنە سەر باشووری کوردستان خانەقین هەتا گەیتە زاخۆ هەواڵمام جەلال وی دەمی چونکو دەرگەهێ ئیبراهیم خەلیل هاتبوو ڤەکردن میدیاکارن بیانیشان بێنە ناو کوردستانێدا لێدوانێکدا دڵگیرانیە خۆ بەرامبەر وێ لێدوانە بوش ڕاگەهاند چونکو ئەوێ لێدوانێ زیانەکە ئێکجار زۆر هەبوو واتە هەواڵمام جەلال هەم سەرپەرشتیا سەرهەڵدانا بادینان کرد هەم بەرێدا ئەو بەرنامێ هاتیە داڕشتن ینی بەرنامەکی گشتگیر بوو سەرتاسەری بوو بادینانژی تێدا بوو و هەم هژمارەکە کۆمبیناکردن گەل جەمارێ دەڤەرێتوان کۆمبینەدا مەسەن گوهداریە بیر و بچوونێن خەڵک و کەساتێن دەڤەرێژیکردن و
رنگ اول حال بتا بلاف کردن جیل ناف دهو که دا چند جار جان خوشی خسر مترسیه چونکو بردمان و تو باران که دجوار سر دهو که هبو حوال منجل ناف باجره دهو که دا بو گل فرماندن عسکری و کساتین وی دمی سروکوزن دوره کمبین کردن دا کو یعنی او محور توش شکستن نبی چونکو اگر او محور توش شکستن بوایا کرکوک سرهلدانا کرکوک سرکفتن دز و نت اینا و او محور فایده و فریدیه و برف مثل و جایی که دشت بو او قلات ده هبون اوه بو هزا پیشمرگه گلب زحمت بو و اوه بو کوپترن رژیم فسانهی بو بردهامی کوپترن سر برین شری بونو بردومان تکرن او روشا جغرافی برجواندی لشکر عراقی دا بو سبب چنده کو سرهلدان ویره بهتا راستاندن و هرشن لشکر صدام بردهامی درجه پی بدن کاک عبدالله ام بین جمته دمه و کو دست بسرهلدان کرین و هین برف باجار دهو که هاتین آیا آستانگی و شد بود درست بون یا نه و شهید و بریندار هبون و نبون؟ الحمد لله قال باش بي يعني مهاتين شهيد يتيم بس بشتي ديما كي اختها حكومه ديما هاتي زبري و بيري ظهر ما يتقارمان شهيد بين حسن سليم وحاج احمد سيني بله او هادو شهيد بين بشتو قال لي زاويتها بله بشتو قال لي بيسري عفو بيري شهيد بين وديال دوار ديتر قال لي هوالن ما جبرين دار بين قال حي شعبان وكان جماعه ديال دابين او جبرين دار بين بيري هيك الحمد لله حتى موتي بس فايديجي بيج ما جاكي مع شهيد بي نو سالم بي سالم يزيدي بي عند اول ما جي بريندور هو مصلحه كان جماعه دي بريندور بن ويريجي هيك الحمد لله يعني دوي انتفاضه دوي ويدي خسارات يوم يوكين بي يعني راسي هر بيج ما جاكي خسارات يا بس بود دي مثلا وي هزيمته منطقه مجلت ومستاند ومثلا داخليته دو اورجي ما بعث وبعثوا مثلا امن واستخبارات وان يعني يوكين بيدي باشه کاک عبدالله دمه هونچینه ناف باجار دهو که دوی دمی دا سردریا خلک باجار دهو که برانبر چاوا بوه برانبر بوه كملت شيء بيجي دنيا تقريبا خلك دهوكي براستي قال استخبار ما يباش كيلو يعني وصاكر يعني اصلا نظني حكمت هيا يعني جينكو بتشيكو مثلا بجر جحيلو يخرم وبردو حكمته يعني حكمت رامالي يعني قال يسردريا كوباش قال فيجما جبي او خي فيجما جدي يعني قبيدي يعني وان تشتكي وصدي سبكون اما تشتكي قالك مازنا يعني هنحس فيجما جاتي الوقت ده بله شو قال لي زحمت دسي رجيم بعض دوديت بيو تعذيب وإيزا ديت بيو ونعدالتي ديت بيو وقت بيجمع جهات كيف جمهورية دوجة قالك قال استخبار بيجمع جاكر بله دقل مدى بمينا كاك عبدالله باشا سيدي لطيف بوشي يعني دبرا بهدينان كتا ديماهية توايا باشار نريما كرساني بو سرهلدان کاک پرور او برنامه دانای گور وی برنامه سرهلدان پریوت شو و او برنامه که هاتو بو دانان یعنی دورک دیو دورک یعنی پیک وگریدانا جغرافی پیوی رنگی بو یعنی همشن بیجین بوچی رانیا دست بکر چون که رانیا دیار کر بو سرهلدان رانیا و که ناو راسته که بو رانیا بو خانقین رانیا بو دهوک رانیا بو کرکوک یعنی فرق بکو مرکزه که ناوندی بو و هروی دمی دا رانیا نزیکترین جه بو قیاده که کیش حزب کردستانی
ایکتی نیشتیمانی کردستان اما بخو یعنی اول دیارکو یعنی اول بالگه کو ایکتی نیشتیمانی کردستان برنامه راپرین دانای یعنی اگر بوچیل نزدیکترین جه قیاده ایکتی راپرین ویره بو رانیا او بازنی رانیا برفرا بو رانیا بو سلیمانی ویلایوا رانیا لای دی بو کیوا بو لای هفلیره یعنی حتی هفلیره رزگار نبود دهو که راپرین زحمت بو بیتا کرن و حتی سلیمانی رزگار نبود گرمیان و خانقیم زحمت بو رانیا بیت گرمیان و خانقیم زحمت بو سرهلدان بیتا کرن و حتی با دینان جی رزگار نبود زحمت بو کرکوک بیتا رزگار که او برنامه اتیا دانان بدیراسه که هملانی تایبتی چارچوبه که سربازی دا یعنی او برنامه هات بو دانان یعنی او نبو کو یه خلکی کش لانی کیف خو راپرین کربید راپرین سرهلدان گوروان رنمایی بون وان پیام بون یعنی کو سرکرداتی برای کردستانی تایبتی که اجتماعی کردستان برای ازگی دنگ گلی کردستان پیام بالافت کرد یعنی او بروسکا بو سلیمانی او یعنی حتی او بروسکا نه هات یا بالافت کرد برای کو ازگی سرهلدان سلیمانی نه هات کرد او بو هفلیر جهر واسبو بو دهو که جهر واسبو لی از خازم سر او دهو که بچه که هیرتر سرهلدان وری باون همی پارزگه دی ایک محور سرهلدان هاتا کرن همی جا بس بهدینان سه محوره محورک او بو او آکره وکو دروازه سرهلدانا دورا بهدینان بسر پرشتیا سرکرد نمر لیوا خلیل دوسکی و به هماهنگی و بجداریا کارگر یا شهید فرمانده عشقی سورچی و حواله نوان یعنی حزنا کن اول زندی ناوتوان بینی دا خازله بورینه لید کن او سرالدان دست بکر آکره و در روبره توی برا بردرشو بو کیوا بو شیخان جی شهید فرمانده علی کوخی و حواله توان دوره که سرکی تده بون اولویر برف اتروشو بو نافدهوک محور دوی اوی کاک عبدالله او تیدا بجدار بون محور پارتیزان دورا بهدینان لشا دورن شاخاوین دورا نیرو ورکان بو گلیه بالنده اوی کاک عبدالله بعسکری سوریه و شلاد زی و دیرلوکی و کانه و آمدیه و سرسون که حتی گهیدک ناف باجره دهوکه اوان شرکی دیجی کرد دیاره کاک عبدالله یعنی رنگ نویا بچتا تفاصیلا بری بین گلیه بالنده نزیکی آوا کنیشکی هزکا دجمنی لویره بون یعنی نوانا زانی کو دجمنی لویره نه دجمنی زانی اوه پیشمرگ گشتن نشککی و بو شرک بو شر و سوران به شر دستوی خبو یعنی چون سر ربیع و سنگر دجمنی و شیان سیطره سر و هزه بکنو و پیشمرگ سلامت بو زیانه کازور گهانده دجمنی چپ کشتن چپ بگرتن محور سی محور زاخوب و محور زاخو جیل در کار و شرانش و لویر دست بکر شهید فرمانده صادق عمر سندی و او کسین دورو برنوان منفد نافت اشخاص زندی بینه من ده کساتی دیجی تدا دور سرکابون لویر برف زاخو و الزاخو افجا برف دشت سلیوانی و بو سیمیل و همی پیگ و بو ناف دهوک و الدهوک جی دیسانوا او شانن چکدارن چکرین او کساتی و سرکوزن بجداری پیوندی پیکتی وکرین دور سرکی ابو چونکو پتریا دام و دزگین حکومی کفت ندست ایکتی و پشک کزورا آوایا حتی شر نافخوشی بدست ایکتی دابون آمدی جی بگومان دور کساتی و سرکوز دور آمدی شهید فرمانده علی شعبان آمدی اویش دوره که سرکی تده هبو و پیوندی پارتیزان دوره بهدینان و هبو بگومان اوه دوره اکتی بو و اوه شوازی سرهلدانه بو دوره بهدینان سید لطیف دیگل مده بمینه لراپورتک آماده امه پورا تماشا بکین و پشترام بردامی بدینه گوتنین خو کرم کن تماشا بانه نیشه
ڕاپەڕینی ئازاری ساڵی 1991 ئەو ڕاپەڕینە جەماوەریە مەزنە بوو کە جەماوەری باشووری کوردستان بە پاڵپشتی هێزەکانی بەرەی کوردستانی ئەو کات و بە پێشەنگی هێزەکانی پێشمەرگەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ڕوویدام و دەستگاکانی ڕژێمی بەعەزدا تەقیەوە. لە 14 ئازاری ساڵی 1992دا لەگەڵ گزنگی ئەو بەیانیەدا جەماوەری دهۆک ڕاپەڕین و لە ماوەیەکی کەمدا تەواوی ناوشاری دهۆک و ناوچەکانی زاویتە و مانگێش و باگێڕ و سەرسەنگ و ئەنیشکی و بامەڕنی و دێرلوک و ئامێدی و سێرێ و شیلاتزێ و باتوفە و بێگۆڤایان لە هێزەکانی ڕژێم پاکردەوە و ناوچەکەیان ڕزگار کرد. پاشان ڕاپەڕین ڕوو لە ناوچەکانی کانیماسی و ناوچەی بەرواری باڵا و ڕێکان و لە ماوەیەکی کەمدا ئەو ناوچانە و ڕەبێ و سەربازگەکانی سەرچیاکانی گارا و مەتین و شیرین و چیای فاتێ و چیای بەرزان و چیای بامەڕنێ کۆنتڕۆڵ کران. مژدەتان لێبێت کە بەما ڕۆژی ڕزگاری کوردستان و دیموکراسی عێراق نزیک دەبێتەوە. لە تەماشەوانی نێژە ئەم هەر بەردامین لە سەر بەرنامەی خۆ هەم دیسان ئەز ڤەگەرمە دەف کاک عەبدوڵا و لە دهۆکێ بۆ ئەوەکی ڕاستە خۆ دیگەلمەدە کاک عەبدوڵا پرسیارە من یا هەری داویە ئەوە دوی دەمیدا دە چ بیرهاتن هەبوو ئەگەر بوومە بەحەز بکەی کەرەم بکە. راتنا ما بي الحمد لله مديت بين كردستان رزقار بي كيف ما مروه كسو كوري خال منطقه دوديتنو يعني قال خوش بي الحمد لله خوش يوم ما بي كردستان رزقار برجما بحث شون ناو فقط دو يوم اجي ابابي دو خاطر ما اجي ابابي ومهمنين كي خار الحمد لله كردستان آزاد بيو وما للاسف عدالة يجي هاي حتى حداكي بس فالحمد لله كردستان آزادی كردستان بوما همي تشتكى وام بن كاك عبدالله چه تشتكي خوشا كدوي دمي بسرتها تبيتو همي قابا يعني سر هزراتها بيتن تشتكي ما تجي عدالتها بس الحمد لله دويجي ان شاء الله حتى دي موكي جنومي ديوجي قاتيتن دي تشتكي نظام بيجمعنا بيجا بنا أنت أو تقريبا دوساي بيام هو بينا كردستاني ما يش بامجاكي ما تشج كاز نديت شغوندت آبادان كردستان نبين ما كاز نديت روی گچمه سری بار دو حمام یکم سری خوشم بری خدایی پاتاک سوریه بنخیزه به پاتاک سوریه بنخیزه میشه اینو داری که چون بری خدایی نزدیک دو سه میتونه بعد یه رزی بس فا پارچه یموی اونم میشه داوی هر نو مدوم پرجانو هراویست دو پرجان سر روی باره پس اما سری خوش دیگه دیجی اقتا چون مقرر دیگه دی سری خوش بودن چون میری گوته خلاص موده بله اگه کاری هایی بوده دست هم داد چون که خواهد دیچیدن موده نه چه گوتم بوی موده بار که هندشنی که هاتن گوته دی چین جدید خوش شوین دی ویرایست بالا بکنه که اجازه بید مجده کردن که گوتم پروژن گیچی موده بله بار که داری مقرر در کردن برای خواهدنی پاته سور دویره با خواهد داری مقرر دا گوته اره والا گوته راز بیجید گوته جدید خواهد دور تلویسته او پیش مگیجو و خر در کردن جو همیا ایچویر برای خود پاتا که رزی یه پرجان دادا شیهات گوتن انا چه بیموتیم گوتیم ما وجه تشکه بلانه بود دیرو که بیتن بله بله باشا دیگه المدا بمینه کاک عبدالله سیده لطیف وکی جماعت جیل کنترولی گوت یمن کت هندک فوتو هنو هشتت بلاف نکرینت و
پشتوانی چل وافوتو بکی و کنگی بلاف بکی والله او فوتو او فوتو سرک مام جلال سردانای بو دهوکه و دورا بهدینا بله دم سرهلدانه فوتوه که آمدیه شهید فرمانده حسن سلیم نیرویت گلده و پشکا زور پارتیزانا جیت گلدانه یه کمبینه کل آواهی که تیتا در و خلکی که زورت گلده و یکی دی اوایی که دیسان سرک مام جلال کمبینه که برفرها جماهری الشلادزه ما مستنازم جیت گلده ما مستنازم تشتل روزنامه نویسی بو اوینا نینن دیاره چونکو وینا اگدانا بو اوینا نه دهوکی بو دیسان شهید حسن سلیم نیرویت گلده و هجماره که پارتیزان دیجیت گلدانه فوتوک جی کمبینه که دیسا جماهری الدیر لوکیه پارتیزان ایکتی که شهید نمر حسن سلیم بو جماهریت آخوی تو پارتیزانت ایکتی اکتیدانه و که عبدالله بحثکر راست دو شهید هات ندام بس او دو شهیدت يعني کارگر بون ایک شوان يعني برپرسی پارتیزان دورا بهدینان بو شهید حسن سلیم شهید بو حاجی احمد سینجی هر وکو فرمانده کو جگیری بو اواز بگومان زیانکا زور بو و دیارکا که عبدالله گازنده جهنم امجی پشتوانیا گازده تویتکین او دمهاتی و انشاءالله دمان بحثی نویبونه کتید کن حتی نویبون اواجی او که عبدالله بحث کرد عدالتک وگرید بناف ایکتین اجتماعی کردستان تایبتی بو دور آبادینان و ام دیت رج بین سروی چنده کو او مافی حوالت مال سر ایکتی مای بو بهتا جینان بله گلک حوالتین هشتا مدالیا ورنگرتینا رنگی های هشتا عرض ورنگرتیم تایید آخوانه توید کن و پشتوانیا رخنو گازنه توید کن هرچند اونو که بحثی سرهلدانه بس حوال عبدالله و حوال دیجی پشت راست کن او نهاتی نجبیر کرن لیده صلاة ما کن بو نها مدگشنا موقع که بریاردانه او واجب سر ملت مایا وكو نينرن دفرا بهدينان ام دفاع الوان وهمي هفالدي ين دفرا بهدينان بكين و اسوا بشراس كم كم دس برداري مافن الروان وان نابين وبرنامج تايبتي جدي هبيت بو دفرا بهدينان او برنامج ديت خدمتها كسكارت شهيدا وبيشمرجين ديرينو وهمي هفالن دفرا بهدينان دابيت بتويا حتى چند يعني كان اجتماعي كردستان گرنگي بدورا بهدينان بدت يعني گرنگيدان دورا بهدينان گرنگيدان گرنگيا بهدينان بله گرنگيا بهدينان تو چند ده يعني اختم بجن بهدينان مقصد ما دهوك حتى جهيتا دشتا موصل جهيتا شنغاله او كرسي البرلمان العراقي يعني وكويت لانن كردي بنا صد نزدیکی 35 کرسی پارلمانی همی هزل کردی البغدا یعنی وکو اندام انجمن پارزگه 22 کو مثلو او بنا 23 او چه پارزگه که کردستان 23 یعنی وکو او کرسیا یعنی چه وکو هست وکو هزا که چه هزا که دین دنینن دهی تو بحث سنور جغرافیکی چه پارزگاه هندنینن ده بحث النفوسي كي دهوكو او كرد الموصل وحطت جهيت الشنغالي چه پارزگاه هند خلق لينينن اف پارزگاه سي كوچكي سي ولاتا بيك وگريدت عراق وسوريا وتركيا چه پارزگاه كدي سي پارچه بيك و گرينادت اف بهدينانه سي پارچه كردستان بيك وگريدت چه پارزگاه دیت کردستان سه پارچه کردستان پیک و گرید نادن او دروازه کد بجن ابراهیم خلیل مخابن حتی هاجی یعنی او یعنی اوجی پرسیاره کدیه یعنی اشت بسر چای و کو پیوست خلق بو خدمت دو کی و داخواز دو کی او اوجی مشتمره کدی تلگیتن یعنی او دروازه لویره تا که دروازه عراقی و کردستانش برف ترکیه و برف اروپا گرینگه وقت کرد کو پیوسته ایکتی گرنگی بادینان بده یا دویه ایکتی پیوندید باش گل هزولان سیاست کردستانی هنل باکور و روجاوا لی اگر
بوشایەک ناوبەرە ببێژین دەڤەرە کەسک و بە ڕۆژ ئاڤایان باکوور هەبیت نەشێت وان پەیوەندیە گەشەی پێ بدات ئەگەر بادینان ڕێنە دەدەیەکەتی کەوابێ پێویستەیەکەتی خۆل بادینام قووەت بێخیت داپشێت ئەو بەرنامەهەی چ بوو دهۆک و بادینان چ بوو پارچەی دیێت کوردستانیژی پشێت بجێبینیت ئەگەر وێنەکەت یعنی هەر بەرنامەکە هەبیت هەر بیرروکەک هەبیت دێت ناوبازنێکی داخستی دەزفرێت بەڵێ gelek spas ji bo berêz Letîf Nirweyî endamê serkirdatiya Tenişmena Kursanê ku li stûdyoyê mêvanê me bû spas ji bo berêz Abdullah Mesîha Rişaveyî jî partîzan û pêşmergeyê dêrîn ya devera Behdînan spas ji bo ku hîn digel me berhev bûn belê temaşevanên hêja piştî navbirakê em ê vegerîne cema. بله تماشاوانên hêja her li ser ew regiriya ku niha wekû bêjîn di nav bajarê Duhokê da hatino çûn yan ku Silêmaniyê da hatino çûn hatiye ragirtin û li beyna bajaran jî hatino çûn hatiye ragirtin ji ber ku ev vayrûsê ku niha li zêdetirî 130 çendîn welatan belav bûye. Em ê biçîne cem nûçegihanê me Umer Kerîm ku bawekî rastexwe li bajarê Silêmaniyê digel me daye. Umer ev demê te baş be dîmahîk zanyarî li cem te bûn kerem bike. بەڵێ دوای ئەوەی کە دامەزراوە ڕسمەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری قەدەغی هاتوچۆیان لە شار و شارۆچکەکان و لە بینی هەردوو پارێزگای سلێمانی و پارێزگای هەولێردا بڕیارەکە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. دوکان و بازاڕەکان بەشی هەری زۆریان نییە، زۆر تاقلۆغ لە هەندێک شوێن هەندێک کوێرە گەڕەکە لەوە ئەچێت دوکانێک هەبێیان نەبێ و ئێستا تیمەکانیان ئەو هێزەی کە بەرپرسە لە پاراستن و جێبەجێکردنی قەدەغی هاتوچۆ ئێستا بەدواداچوونەکەن بۆ بڕیارەکە بۆ جێبەجێکردنی ئەوەی کە ئێستا دەیبینن ئێرە شەقامی مەولەوی شاری سلێمانیە. ئەو شەقامە بەم ئاراستەیە ئەچێتەوە بۆ سەرای سلێمانی کە ناوەندێکی چڕی هاتوچۆ و جموجۆڵی هاوڵاتیان بووە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو. ئێستا جموجۆڵی هاتوچۆ هەیە مێنی هۆکاری هاتوچۆی ئەو هاوڵاتیانە بەڕاستی نازانرێ هۆکارەکەیچە تایبەتمەندی خوانە هێڵبەتەوە هێز ئەمنیەکان دەزانن ئەو هاوڵاتیانە بۆچی لە سەرجادن. تیمەکانی پاکردنەوە و ژینگە پارێز هەیە لە سەرجادەکان ئەو وەکو کۆمپانیا پاکردنەوەی شەقامەکانیان پێسپاردون و هەندێک پاسەوانی بازار و دوکانەکانی لەسەر جادە هەن بۆ ئەوەی کا دەژبینرێ بەرەو سەرەوە جادەی مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانیە ئەویش بە هەمان شێوە جموجۆڵتیاوە ساواتە دوکان و بازار بە هیچ شێوەیەک لەم شەقامە گشتیانە نییە. تەنها هەندێک هاوڵاتی هەیە بوتون پاسەوان هەیە ئەو تیمی ژینگە پارێزێکە پاکوخایەنی شاران لاستوێ و هەندێک هاوڵاتیش بەڕاستی هەر بۆ ئەوەی بزانێت بازار چۆڵە یان قەرەباڵغ یەتە ناو بازار ینی هەر بە پیاسەش بێ سەرێکەدا لە بزانە بازار قەرەباڵغە چۆڵەیان چۆڵنیە. ئەو ئیتیجایی تریشتان پێڵێم ئەمەی کە لە خوارەوەی ئەمەش مەیانی ماسفرۆشەکانە کە ئوتێل فەرەحە ئەمیش هەر شوێنێکی زۆر قەرەباڵغ و لۆد و فراوانە ئەمە لە ڕۆژانی ئاساییە ئەویش هەر چۆڵە. ئەوەی کە لە خواریشەوەی دێسا ئەوانەی کە دەیبینن باشە ئەوەی کە ئێستا بینن ئەوەش هێزاکانی بەرپرسن لە ئێستا و سوڵانە ژەگوازێتەوە هاوڕێی مسەوەڕم بۆ ئەوەی بزانن ئەم هێزەیەکە پارێزەری جێبەجێکردنی ئەو بڕیارەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانن. بەخێر بێنەوە بۆتان هەیە کەستان هەیە قسەیەکمان بۆ بکەن
نەقبڵێ ئەم کاتت باش نەقیبجان باشی ئەحواڵە چۆنە لەشتان ساغ بێ سەرکەوتو بن ئێمە وەکو گەلی کوردستان کە ڕاستە خۆمان کرد یەک کەس بووین بەس ئێسایەوە هاتوون بووم بە چەند کەسێک بۆیە با کەمامەکەی خۆشم بەستم شتێکم پێ منیش بەڵام بەر لەوەی کەمامەکەم بەستم پرسیار لەسەر ئەواکەم ڕێکاریەکانی جێبەجێکردنی هاتوچۆی یان قەدەغەکردنی هاتوچۆ لە شاری سلێمانی چۆنە تا ئێستا زۆر باشە ئێمە سوپاسی هاوڵاتیان کە پابندن بە ڕێنمایەکان لەبەر سەلامەتی خۆی و ماڵ و مناڵیانە و داوا لە هاوڵاتیانی خۆشەویستەکەین ئەم دوو ڕۆژە هیچ شتێک ڕوو نادایە خەڵ لە برسان نامرێ با لە ماڵەکانی خۆیان دانیشتوندان بە خۆیان بگرن داوایان لێکەین هەر کەسێک کێشەیەکی هەبوو یان سەرپێچێکی بینی پەیوەندی بکە بە لەژنەکانی قایمقامەت و ئێمە ئیجراعاتیان لەگەڵاکەین باشە پرسیارێکی تر بکەم ئەگەر کەسێک پابند نەبێ بۆ نمونە ئێمە کۆمەڵک هاوڵاتی زۆرمان بینی لە سەر جادەن ئەمە هۆکارەکەی چە ئێوە چۆن مامەڵیان لەگەڵاکەن ئێمە داوا لە هاوڵاتیانی خۆشەویستەکەین کە پابندی ڕێنمایەکان بنوە هەوڵە دەین زۆر بەریەکەوتنمان نەبێ لەبەرەوە ئەگەر هەر کەس پامەندی ڕێنماگەن بن مەجبوون ئیجراعاتی لەگەڵا بکەین باشە بۆ ئەوی هاوڵاتی باشتر بگاتە لای ئەم بیرۆکەیە ئەو ئیجراعاتە چییە ئیجراعاتەکانەوەیە کە هەر کەسێک دوکان بکاتەوە مۆڵەتی شوێنەکەی لێوەرەگرینەوە هەر شۆفێرێک بسوڕێتەوە مۆڵەتەکەی لێوەرەگرین کاتە دوایین پامی ئێوە ئەم دوو ڕۆژەکە ئەم ڕۆدەستی پێکردووە سبەیش بەردەوامە بێ چۆن وا ئەکەن هاوڵاتی ناچار ببێ بەوەی کە لە ماڵەوە بمێنێتەوە ئەمەش هەڵبەت لە هۆکاری خۆی کە بمێنێتەوە چۆن جارێکی تریان بە کۆمەلگا بڵین تکایە لەگەڵ ئێوە هاوکار بێ ئێمە داوایە لەکەین تکایان لەکەین تکا لە خەڵکی خۆشەویستەکەین لە ماڵەکانی خۆیان دانیشتوندان لە خۆیان بگرن لەبەر سەلامەتی گشتی لەبەر سەلامەتی خۆیان هەمووی سپاس ناوی تۆش با هەبێ لەسەر شاشە دلێر چاوەکەمی لە لیوایکی بارستنی سلێمانی سواز بۆ هاوکاریتان سەر چاو بەڵێ ئەو هێزا ئەمە هێزی پارێزەریان لیوای پاراستنی سلێمانی ئەرکی چاودێریکردنی بازار و جم و جۆڵی بازاریان پێسوێراوە بۆ ئەوەی لە ماوەی ئەم دوو ڕۆژە هەر کەسێک پابند نەبێ بە ڕێنمایەکان ئەو کاتە ئیجراعاتی لەگەڵکەن و ئیجراعاتەکەش بۆ شێوەیە گەر دوکانێک خاوەن دوکانەکەی بکاتەوە مۆڵەتی کارکردن یاخود سەر لەوە چێ سەرنجڕاژیان هەر هۆکارێکی تر بێ ئەوەی بۆ بکەن یاخود ئەو شۆفێری کە بەبێ هۆ سوڕێتەوە و حجەیەکی قانونی نییە ئەویش بە هەمان شێوە لەوە ئەچێ لە ڕووی یاسای هاتچۆ ئەویش لە پێچینەوەی لەسەر بکرێت سجبونو چگیان ما عمر کریم کو باوکی راستخول بازار سلیمانی دیگه مدا بو بر بازار سلیمانی امف برف بازار حولی بچین نو چگیان مهریت کریم دیگه مدا هریات افدم تباش بهات نو چونا خلکی دنوا بازار حولی دا دنوا کلان حولی دا چاوه اگر جبو تماشاوانان به حزب کی کرم بکن بەڵێ سلااو لێبێ هەڵبەتا دوای ڕاگەیاندنی قەدەغەکردنی هاتوچۆ بۆ ماوەی 48 سعات لە هەردوو پارێزگای سلێمانی هەولێر لە دوێنێشەوە لە هەولێر دەست بە جێبەجێکردنی ڕێنماییەکانی وەزارەتی ناوخۆ پارێزگای هەولێر قامیەتی قەزای ناوەندی هەولێر کراوە ئەوەی من ئێستا لە شەقامی 6 مەتریم کە شەقامێکی سەرەکی هاتوچۆی هاوڵاتیانە کە ڕۆژانە قەرباڵغی و جمەی دێ بەڵام ئەمڕۆ لەژێر ڕۆشنایی ئەو ڕێنماییانەی دەرکراون ئێستا شەقامەکە چۆڵە بیندرێ تەنانەت ئەو کەسانە بەپێی ئەو ڕێنمایی کە لە وەزارەت دەرچووە ئەو کەسانە لێرن کە با بڵێن هامو شۆ دەکەن تیمەکانی تەندروستیە تیمەکانی بەرگری شارستانیە هێزەکانی ناوخۆ ئاسایش پۆلیس و تیمەکانی دەستگا ڕاگەیاندنەکان تەنانەت ئەمانە لە شەقامەکانە بیندرێت و ڕێکارەکانی گرتنەبەری ڕێوشوێنە ئەمنی زۆر تونند و تۆڵ کراوە و دام و دەستگا تەندروستیەکان چەند تەنیا نەخۆشخانەیەکی تایبەت بۆ حاڵەتە لە ناکاوەکان کراونەتەوە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لەوە ئاگادارکردنەوە تەنانەت هاتوچۆ بە پێش قەدەغەیە ئەمە بۆ بەرژەوەندی هاوڵاتیان لە پێناو پاراستنی هاوڵاتیانە هەڵبەتە دیارە ئەم ڕێنمایی و ئەم قەدەغکردنی هاتوچۆی بۆ ماوەی 48 ساعاتە من پەیوەندیم لەگەڵ دەستگا پەیوەندیدارەکانی پارێزگای هەولێر کرد پێشەوەی بێمە لای ئێوە قسەم لەگەڵ یانە کرد ئەم 48 ساعاتە وە خۆی جێبەجێ دەکرێت و ئەو حاڵەتە ئەگەر هاتوو ئەو تیمە تەندروستیانەی کە لێ
لێرن یان ئەو پسپۆرە شارەزانی بواری تەندروستی لێرن هەنێ بابەت دێنە پێشەوە ڕەنگە کەم و زیاد لە سەعاتەکانە بکرێ بەڵام زیادکردنی ماوەی درێژخایانکردنەوەی مەسلەی قەدەغکردنی هاتوچۆ ئەگەری هەیە ببێت ئەمەش وەکو ئەوەی کە دەوترێت بۆ سەلامەتی گیانی وڵاتیان و هاونیشتیمانیانە بۆیە داوایان لێ دەکەن ئەگەر ئەوانەی تا ئێستاش هاتن چون ئەوەی من لە شقامی شێستیم تا ئێستا کەم خەڵکە بینم یان هاتوچۆیەکی زۆر کەمیشە بینم بەڵام ئەوان لە ڕێگەی دەستگاکانی ڕاگەیان و تەلەڤیزۆنەکانەوە داوا لە وڵاتیانەکەن لە ماڵەکانیان بمێنەوە ئارام بگرن مەسلەی ئەو قەدەغەکردنی شقامانە یان داخستنی دوکانەکان یان مارکێت و مۆڵەکان بۆ ئەوەیە بەرژەوەندی هاوڵاتیان لە بەرچاوە گیرێت بۆ ئەوەیە ژیانیان پارێزراو بێت سەلامەت بێت چووکە ڕەنگە مەسلەی ڤایرۆسی کۆرۆنا وەکو ئەوەی دەوترێت کە لە وڵاتانی دنیا زۆر بەتۆخی چۆتە ناو شار و شارۆچکان بەڵام ئەوەی دەوترێت لە کوردستانە بە پێی دوایین ئامارەکانیش تا ئێستا حاڵەتەکان نەگەیشتونەتە ئەوەی کە مەترسی هەبێت بەڵام هەن حاڵەتی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان هەن بەڵام وەکو ئەوەی دەوترێت تیمە تەندروستیەکانی هەرێمی کوردستان زوو کەوتنەخۆ و هەموو ئەو ئامادەکاریانە و هەموو ئەو ڕێگریانە چین بۆ گرتنەبەری ڕێکار بۆ بەرامبەر بەوەی کە بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بێ لە هەرێمی کوردستان گرتوونیانەتە بەر و لە پارێزگای هەولێریش یعنی ئەوەی دەبیندرێت تیمە تەندروستیەکان و بەردەوامن و بڕیاریش وایە لە دوای سەعات 11 نیۆڕۆ ینی پاش سەعاتێکی دیکە بەشێک لە شەقامە گشتیەکان بازاڕە گشتیەکان ئەوانەی کە چۆڵ کراون ڕەنگە وەکەوەی دەوترێت کە یەکێک لە مادەکان کلۆراییدا ئەم مادێ بۆ کوشتنی ڤایرۆس بەکاردێنرێت ئامادەکاریەکی تەواو کراوە ستافی تیمی تەندروستی و شارەوانیەکان بەڵام تا ئێستا ئەوەی کە دەوترێت ئەوان چاوەڕێ ئەو دەکەن تا سەعات دوای تا دەگا بە 11 چەندە هاوڵاتیان پابەندی قەدەغەکردنی ئەو ڕێنمای وە با بڵێن چەندە ڕێکارەکانی قەدەغکردنی ئەو ڕێنمایانە لە بەرچاوەگرن دوای ئەوە ڕەنگە ئەوە جێبەجێ بکرێت بەروەر من دەبێت بابەتێکی دیکە باس بکەم دیارە لە چەند سایتێک و سۆشیال میدیا و باس لەوە کراوە کە سەعات 12 ئەمڕۆی نیۆڕۆ گەردەلوولێکی بەهێز دێتە هەرێمی کوردستان و پارێزگای سلێمانی و هەولێر و یعنی کۆمەڵێک شت هەیە لەم جۆرە بڵاو کراوەتەوە بەڵام ئێستا ئەژیچەتۆ بەڕێوبەری ڕاگەیاندی بەڕێوبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەی هەرێمی کوردستانە ئاماژەی بۆ کرد تەنها نزمە پاڵە پەستۆیەکە کە لە دەریا ناوەڕاست و لە ئەوروپاوە هاتووە ئەمە تۆزە نەرمە پاڵە پەستۆیەکە و هیچ ترسێکی نییە و هاوڵاتیان لەوەش دوو دڵ نەبن تەنانەت ئەمە بەشێک لە سایتەکان و سۆشیال میدیا بۆ بازار دەوڵەمەندکردنی بازاری یان گەرمکردنی بینەری خۆیان ئەوەیە و تۆجینا هیچ حاڵەتێکی لەو جۆرەش لە هەرێمی کوردستانە ڕوونادا و بڕیاریش وایە سەعات 12 وەزارەتی پیشەسازی و بازرگانیش دەمەوێت ئاماژە بۆ دەکەم کە خاڵێکی گرینگە دوێنێ شەو دوای ڕاگەیاندنی ئەم قەدەغکردنی هاتوچۆی شەقام نە مۆڵەکان نە بازارەکان نە دۆکانەکان بەبەر دەکەوتن لە شتکڕین بەڵام ئەمڕۆ وەزارەتی بازرگانی کە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی ئەنجامەدات تەنانەت بۆ ڕوونکردنەوە کە لە ئێستاوە منە ئێڵێم دەڵێ بۆ ماوەی تا 6 مانگی دیکە خواردن و خۆراک لە هەرێمی کوردستان بەش و پێداویستی هاوڵاتیانە بۆ ئێداوە لە هاوڵاتیانەکەن ئەم قەرەباڵغی یان ئەم دوودڵیان لای خۆیان دروست نەکەن چونکە پێداویستی تا 6 مانگی دیکە خۆراک و خواردنی لە هەرێمی کوردستان و لە مەخزەنەکانی خۆراکدا هەیە. بەڵێ gelek spas ji bo nûçegehanê me Heryat Kerîm ku bi awakî rastexwe li bajarê Hewlêrê digelmede bû. Belê temaşevanên hêja me jî bernamê emro pêşkêş kir daxwaza saxî û silametiyeka baş bu hewa dixwazîn her şad û bextewar bin.